Ja, dobro smo štartali sezono, mislim, da tako, kot smo si lahko vsi želeli. Tudi izkoristili smo ta spodrsljaj Maribora, tako da tudi to nam je šlo na roko. Mislim, da gremo lahko v Maribor samozavestni, nimamo večjih težav v ekipi poškodb, tako da se nadejamo pozitivnimi rezultati. Soboto pričakujem težko, enakovredno tekmo. Sigurno, da naša želja je, da povečamo naskok pred Mariborom. Na ta način se tudi pripravljamo. In kot je povedal Miha, po tej tekmi se je nekako ukrepila tudi samozavest ekipe in mislim, da bomo prikazali dobro igro v Mariboru. Ono što jeste bitno, to je da Olimpija igra takmičarski fudbal ove polusezone, jer mi ne igramo sada samo za nekakav utisak. To je lako kad si igra od 4. do 6. mjesta, mi igramo za naslov i treba te točke da se prepisuju svake nedelje, tako da to je naš glavni cilj. Tako da želim isto tako da odigramo i Mariboru. Naravno će naš kvalitet igre dolaziti, ne bojite sigurno to. Uz utakmicu u smislu neke leprošavosti, neke lepote i tako dalje, ali je važnije još od toga da nikada ne bude na uštrb rezultata. Znači rezultat ne smije da trpi. Tako število gledalcev iz Ljubljane v Maribor je to za nas mogoče še dodatna obveznost, motivacija. Nekako se je treba v teh dneh tudi psihološko pripravljati, brzdati nekako, da ne bi v tej želji nekako preveč zgoril. In nekako naš cilj je sigurno zadovoljiti vse naše navijače. To pa vemo, kaj je. Zelo veseli, da nas bojo navijači podpirali v takem številu. To je, mislim, da je za nas en velik plus, še neka večja motivacija. Mi pa moramo stati na nekih realnih tleh, gledati svoje cilje naprej in odigrati po najboljšem močeh to tekmo. Ja, super je slišati, da bo prišel v tokem številu. Jaz res upam, da bo res tako, da bodo res si prišli tja in da nas bodo podpirali. Jaz upam, da jih nagradimo za eno lepo predstavo, da se bo na koncu, da bodo šli veseli in da bo ta pot, rekel, trajala nazaj v Ljubljano in da bodo šli veseli nazaj. Cel teden že tako o tem se govori o tem derbiju, tako da nekako se pripravljam na to, kot na vsako drugo tekmo. Dejstvo je, da to ni vsaka druga tekma, ampak protokol je isti in v tekmo bom probal iti povsem enako. Določene, bom rekel, stvari bojo prisotne, ki, bom rekel, na normalnih tekmah niso, ampak to je samo pozitivno in mislim, da zaradi takih tekem si želiš, bom rekel, biti nogometaš in sanjaš tudi, ko si mlajši, tako da take tekme se samo veselim.